Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi fi kulli muddah. Aqulu da'iyan wa mutadarri'an ilaihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ibti'adah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala akrimu awladakum fa inna karamatal awladi ibadah, amma ba'dah. Hadratil masyayikh, para alim, para ulama, para kiai, langkong-langkong ajunan al-fadil Kiai Haji Zainuddin Bakri, si abdina sangat amul jaki, si muljah Kiai Al-Humaidi Bustami, si peten kaula amul jaki, langkong-langkong pengasuh lembaga Semuljah Kiai Muhammad Sadin sekeluarga, sareng seteja panitia, langkong-langkong Semuljah Ustadz Muhammad Ali sasarengan, Ustadz Muhammad Siri sasarengan, sipeten kaula amul jaki, seteja para asatid wal asatidah, seteja panitia, sipeten kaula amul jaki, ajunan bapak hadirin muslimin, ibu hadirat muslimat, wali santreh, wali murid, seteja peten kaula amul jaki, para anak-anak siswa dan siswi madrasah kenapa? Al-Khairat Asy-Syafi'iyah, semoga ilmu seampun ikaule sareng potra potrena ajunan seteja itatiaki ilmu semanfaat sebarokah fid dini wad dunya wal akhirah, sehingga teti manusia si akuna da agama Islam nakere bangsa masyarakat langkong-langkong ceci manusia sing nguntungaki da orang sepo dua epon, langkong-langkong ceci manusia si ceci kabanggaan da kakuste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sipeten kaula amul jaki, alhamdulillahi rabbil alamin. Tapangki pole tengki dalam rangka salamatna ilmu si kaula ajunan tapangki semangkin ki puru mari alaksana ki wajib napa ibadah Ramadan penuh satelopolo are teki buki mantir sami terima sareng Allah, mantir pada tepak kalailatul qadar, mantiran dia pak boleh ke bulan Ramadan sebekal datang. Amin Allahumma. Anapa kaula ajunan kerong itina Ramadan lekoran areh ker mi kerong banyak kepungaan kesenangan seilang sabab mangkata bulan Roma. Ya Allah, mungkin bulan Ramadan kapan setengah lema kon lema lemalem setengah, masya Allah makring seneng tak ibugi. Makreng bunga dari bunga na pauru biru karo kempo kapi ika kana kapi ingki namuntan. Ya Allah, ting mari bulan Ramadan adalah setengah lemak kon lemak setengah enam ku pahabe dereng bunga ingki anapa kenyang kapi, masya Allah
kula ajunan bangga bi Allah iparingin bulan Ramadan. Kula sering matur siapa sebulan Ramadan cuma umatan Nabi Muhammad. Nabi-nabi selain tak apa sa Ramadan berpasana. Nabi Musa ben umat setahun apa sa, setahun muka, setahun apa sa, setahun muka sampai mati. Nabi Daud ben umat seare apa sa, seare muka, seare apa sa, seare muka sampai mati. Alhamdulillah umat Nabi Muhammad cuma wajib apa sa sebulan. Alhamdulillah. Selain Ramadan di Allah umat Muhammad iparingin Lailatul Qadar. Mi ibadah Lailatul Qadar. Nabi Muhammad matur da Allah. Ya Allah, umat abdina umur rada pandek Guste. Umur sabitek telo, umur petong polo, umur seket mati ya Allah. Sedangkan umat Nabi dekaden umur sangang atau 50 tahun, umur 1000 tahun lebih. Pas kecipanapa umat abdina sejepuah nilai amal ya Allah. Nih pas takung tanggung ya Allah iparingin Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih bagus ban 1000 berapa 1000 bulan debuna ulama pada ben belung polo telok tahun puncul Pak Bu. Adarus atarawih tepak Lailatul Qadar sekalian lebih bagus ben atarawih belung polo telok tahun puncul Pak bulan. Alhamdulillah. Adarus sekalian tepak Lailatul Qadar lebih bagus ben adarus belum polo telok tahun muncul Pak Bu. Selain Lailatul Qadar umat Nabi Muhammad bi Allah iparingin Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka tore baca Al-Qur'an. Keberung Al-Qur'an, keberong-kerongan Al-Qur'an. Mun tak baca Quran sehari kerong, tak baca Quran semalam kerong. Anapa? Kau leben ajuran bekal eka kerongin di Al-Quran. Kau ajuran bekal eka pering di Al-Qur'an. Bila si kapering kiai pertama mulai abe cabut ero sareng Allah. I waktu nazak teretan. Orang mun ahli baca Quran, ahli seneng ke Al-Quran, ahli kerong ke Al-Quran, make mati ke TV di dalam kamar, tak kobeter. Anapa? Al-Quran sinelken deretan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Masya Allah. Ika imma boleh saya kabareng di Al-Quran. I waktu na kaula ajunan i dalam kubur. Tak bisa jawab. Kaula ajunan orang Islam. Ahli Al-Quran. Al-Quran simalaya deretan. Masya Allah. Allah Rabbi tak bisa jawab, maka Al-Quran semalai. Muhammadun Nabi tak bisa jawab apa? Al-Quran semalai. Tanya ki man anta pasera sampian kaula ni kebacaan Al-Quran na sampian karo. Oke. Amin Allahumma. Ika imma boleh saya kabur nang etas teteh. Kaula ajunan bekal lebet etas tete tretan. Tete kita lebih kini ben ubu, lebih tajam ben silet. Perjalanan 1500 tahun di bebeuna neraka. Tolato senambu kekekel lebih raja ben Roma penikah tretan. Tapi benika itu pasira cak dampingin Al-Quran. Itonton di Al-Quran, iapeng di Al-Quran, bahkan iampel di Al-Quran. Takut kaula ajunan keker ke apoi nara. Bacalah Al-Quran. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata maka orang semua muntero tenangnya bacalah Al-Quran. Zikir, tasbih, tahmid, sholawat Al-Quran bisa tenang hati kinto. Eki karena tanpa nih ganon. Demun Allah kan kamu benitan kinurutin, beni demun ke Al-Humaidi, tapi demun al abe muntero tenang apa abe muntero jember cek lepah kalaban zikir lebet solawat lebet tasbih tahmid tahlil lebet Al-Qur'an. Amin Allahumma. Kula mun ajunan tenang kan seneng tadi Pak iki napunten. Kenapa sih bisa mau tenang? Taat nih lo iki kula ajunan muntero tenang jember seneng taat. Pertama kali
orang mun ahli bejeng tretan sabora orang mun ahli bejeng bini apa jeng laki apa jeng lebih-lebih lebur salat berjamaah lahirlah demun Rasulullah baiti jannati tang Roma pada ben suar tang Roma pada ben suar syarat laki bini anak ahli Allah lebih-lebih salat berjamaah tak jepo masjid salat ma bapak jadi imam bini jadi mak bini taning bejeng ben anak bini bapak jadi imam anak bini jadi mak anak bini taning bejeng ke bejeng ben anak laki jadi imam bapak jadi mak mi bapak jadi mak mu tak tahu makilah bapak neng budi tretan thank anak umur 16 keng nyaman Al-Quran bapak umur 70 keng tak tahu tina jeda ngade pak anak pak si mulja ilmu makin beda nak kena ini iku cak isyeh iki umur 13 tahun sekitar ni kesera si ngonyanya maiseh ulama dari Mekah tretan si Jabir umur anak kena 13 tahun itu bisa sera serasit itu pikaro miko jas umur 13 tahun apal Al-Qur'an Allah ninon amin Allahumma pas anak apal Quran wah luar biasa tetan mun andi anak apal Quran selain bapan selain embun bi Allah ibri keistimewaan keluarga napetok jamin ni peselamat tetan amin Allahumma ni kau yang apal Quran tetan anak apal Quran keluarga petok jamin selamat emak embuk lain mun bapak embun ibrin mahkota pakaian kerajaan di Allah khusus sering Tuhan yang kuyaki lebih terak berare penikah pak nikah ilmu non alhamdulillah makan muljal manusia itu kalau ben ilmu Allahumma sholli ala Muhammad Muntro jeber pertama lah li taat selaki ahli taat si bini ahli taat Masya Allah lebur sholat berjamaah lebih-lebih pahala lebur jaga malam non setengah telok jaga lagi bini tadi saling jagaan mun selaki jaga kada si bini jaga yuk tahajud alhamdulillah mun si bini jaga kada jagaan yuk tahajud mari atau ki baca Quran baca tasbih subhanallah baca tahmid alhamdulillah baca solawat masya Allah lahirlah tang Roma pada ben suar kan lakar bahasan neng kuben tengah tapi bagi neng kuben tengah biasa kapan telok saling jaga keng beni tahajud yuk tahanyot tahanyut Allahumma sholli ala Muhammad Masya Allah kento si nomor setong Roma muntabek muntro tenang Roma kento kutu aiseto maki Roma kok rongkok tretan maki Roma ni kini maki larat melarat si kebelenje kor ahli taat lahirlah baiti jannati tang Roma pada ben suar Kenapa tak langkung bagi Roma nangun jurungon tingkat telok PC gempang king Roma tadi siapa je ngapa jakek tak apa je si bini tak apa je lebih-lebih pak kompak beranak tak apa je mun nemu tenang king tawa orang apa anak apa beni kiai saja bunika beni ulama Al-Quran Allah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub kengai kalau berzikir ke Allah tenang apa banyak-banyak hati amin Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad tretan sami mulja sepejen kaulah amulja aki terpejen kaulah hormat pas nomor 2 antakuna zaujatuhu salihatan si bini bagus bini napa rok toro ja alhamdulillah Masya Allah yang laki mau nandi bini toro cak nyep teretan gimana serak ngode teretan mun andi bini rok toro cak ikalan jeng umur ikalan jeng misa ada barang rawat ya aku misem lemah lemi
Semtan dana orang bini bagus ni ibri pesai banyak akhlak, ibri pesai sekoni misem, tinggal ibri sekali pangeng jangan tanda nak orang bini ba. Ya Allah, alhamdulillah. Keng sapora cerita. Mun tepak ke bini seceremi kiamat pak. Mi boleh binin sampian pak. Maki binin kiai pak. Mun ceremi tak langkung leng tak nemu bet-beten cerita. Intar ka madrasah karo tak ada pak cerita. Anapa tak nemu bet-beten. Ingki Allahumma sholli ala Muhammad. Cerita sampai makan antakuna zaujatu salihah reng binin kusba. Gus amin Allahumma. Ingki mun tepak kasih ceremi di aja uang-buang cerita. Pen penin ke bayi iba. Mon kikir je laban. Mon laban tak kira menang dengan laki deh pak. Kenapa? Pas saya nggak telur kecabinin aja telur jus. Coba agak werwe ini mur tertan. Tapi benih rengko bener tengah, reng bener lang. Nih alam tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Keng kati penapa? Tikal je ben laban. Lakar saya petereng bini jere. Pengajian jere. Wula ajuran reng laki nampu pa banyak maaf nampu pa banyak nyapo anapa kau lajunan lai peseneng bi reng bini ingki banyak kalau kau nareng laki kalau orang bi ni asa-asa tu kasareng laki reng bini si asa-asa atana dindeng laki reng bini si atana nyari kaju reng laki reng bini si nyari kaju ancu anak begini reng laki reng bini si ancu bener lepanya mati namun kero Jeremy si penting tak nyala pager toh ya murah lengkap pager bapak beli kepatok apa tak ingin nun ki mon coba bentar toh rojak lah biasa nih kan alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad napa nih kan ini mondeng laki beda holding bu melarat siapa entah reng bini tadi holding saya kagak wero ini mur alhamdulillah benih keng ngocek sampean pun kula tanya pak ke sampean jujur iki sampean mulai apolong ben bini nak taunya sako tengah bini nih pak tak tahu man ki tak tahu man ki pak Allah bu jujur bu sampean mulai apolong ben bini nak tak tahu alasannya saya seleber lagi nak hah benar alhamdulillah lah justru karena banyak maaf banyak nyapora banyak ridho anapa polan reng bini bagus saudara mah maki haji petong kali muntah oleh ridho anak selaki tak mucilan selamat non ingki makan banyak ridho banyak nyapora reng laki paleber dada reng laki kadento alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad pasti nomor telok munterot Roma pada ben swarga antakuna auladuhu abrara anaan esai anaan kusba kus amin Allahumma sallallahu cek pun segala teretan mun pas anak akhlak saya andi anak peto pak king rok toro oca kabedean tak pete cokop rangkorang king sepeto toro oca seneng teh gini ya Allah anak petok tanah telolok kek ternyata Masya Allah anak si nomor telok datang pak cek teron sepeda na pak meliakinator aduh jong kaki seteretanan petok tanan telolok kek jong pun pagi jual selok kek karudolok kek duit pada remah burung pak cekel pak burung pak seneng tengok lagi seneng tak seneng Allah tapi abek kaya PC nyaman ngalak mobil tak ning bitong Roma genteng andi anak setong tretan king setong tampurat leng-leng mun ipa saya ngak mancelak mun ipa irosoro tak lem sedeg dene non ingki ben king sengak tabuan tretan king capok serang anak makan ini amul ilahi alal ibadi kasiratun wa ajalluha nihayat hidayatul auladi nikmat Allah saya bagi dak kaula ajunan ban tak
tak ning bitong ko tapi wa ajalluha hidayatul auladi paling agung nikmat Allah iki kento mamulja mabagus nak po. Amin Allahumma. Anak apa mi paling mulja karena terus terang anak kento satu-satunya sempenan Pak. Iki anak kento sidik gula ajunan. Mun romana sampean benih karo Bu. Benidin sampean. Pesena benidin sampean. Emas benidin sampean. Mobil benidin sampean. Iki bagi. Benidin sampean. Kedi kiai cek gule se nyari ke Malaysia. Gule se ngunceng tokanga. Gule se majer leres. Keng mun mati sampean tak kira bendemi ilmu Roma. Iki. Bendemi tak. Italon bener. Ya Allah Pak mun sampean mati kade iki bini naik gentereng lagi lah Roma naik kening neng lagi lah ya Allah ting lemah-lembah kecamatan ini perampir selagi anyar toh iki kita ya abes di alam bese ngocak si beri alam bese si pengaruh iku aduh hak kecamatan kena iku Roma naik gentenon iki ya Allah Bu sepura Allahumma sholli ala Muhammad tretan mun sampian mate kade Bu laki naik gentereng bini lah ya Allah kalong ngayangku Ibu geleng ngayangku ngabes dalam bes aduh saya pengaruh tang laki genteji ya ikut aduh tang kalong yang kui kena Masya Allah ikan tereng laki lain mobil ikan tereng laki lain tanah ikan tereng laki lah panapa sih di gula bersampian waladun solihun yad'ula anak si soleh si adu aki kareng sep ni kadi gula junan teritan Masya Allah amin Allahumma amin Allahumma mun anak kada ngalen apa ada Pak ingki terus Pak nih Nuruddin bin Bakri lamba abaki beda Nuruddin bin Bakri samangken ki Bakri saya pakun Nuruddin bin Bakri kulaku Nuruddin mate pakun Nuruddin bin Bakri alhamdulillah lamba Nuruddin ki lanceng kita abi ini Nuruddin bin Bakri tinggal abi ini Nuruddin bin Bakri bener mun bener seke abi ini dua pakun Nuruddin bin Bakri tahu aja tahu alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad mangkana anak tori usaha pangaji pasekolah pamun mun sekolah cek kok takok kesombongan mun beda sombongan cek bernaber ya Allah beda sombongan ki ngicir naber toh yang terang berang pesombongan telok seket siap sedih Andi beda itu kotoin apa ajem jual saya kira nih kasih terus gula bersampean dekat di sana PC setekak kesombongan nih kasih ngambek gula ajunan di alam akhirat anak ngambek sombong nangam sampean mun tak majer tak milo Pak makan dia libur gratis ya Allah mun bener gratisan paham isem kabeh to sepora sampean mun tak majer tak milo kula ku matur ke malaikat ya alam akhirat kento anak gula malaikat kento kompoy iya lah karahanan ben kompoy ya keng ben tak norok majer si majer punar toreng katapang iku wareng cirngi rosidin si majer ben tak milo nih ingki makan pelebur majer kok tak kira ke orang teritan wallah tak kira ke orang Rasulullah orang mun ahli sedekah teritan terus terang orang mun tahu rasana manis sedekah kerong ke sedekah nih Pak isto kan itu anak jelas sudah setong beli 10 bahkan petong atos amin Allahumma sampean mah keluar setong iblis petong atos Allah taala mikir itu kebetulan nih Rasulullah mana kosok malun min sodako bal yasdad tambah amin Allahumma sampai di Rasulullah istanzilu rizqa bis sodako ngambri toron benda ke rezeki umat bis sodako kalaban soda
Baan mun teu lancar rezeki sedekah. Amin Allahumma. Mun rizki na macet sedekah. Kenapa rizki? Rizki kita beri kalau kakanan mulolo. Rizki kita beres rezeki. Alhamdulillah. Anak rezeki, bini rezeki, laki rezeki, ilmu rezeki. Amin Allahumma. Maka tak kau mun abini belum tahun 10 tahun tadi anak sedekah. Sedekah. Nek aku lancar nak foto. Amin. Amin Allahumma. Andi bini kan segelek Jeremy, bini na Jeremy. Sedekah. Sedekah jangan ketemu ka bini na non. Aku boleh kau Ustaz matur, tak kau Ustaz. Kentu sedekah ni bini king pulang cek Jeremy na Ustaz. Alhamdulillah. Sedekah. Sedekah merah rizki itu benih kakanan mulu beres rizki. Amin Allahumma. Banyak orang banyak rezeki besen ternyata keng tak jadi rezeki engki tak jadi rezeki banyak mun besen banyak mun beres keng tak jadi rezeki anapa tak bisa minum teh manis arapa kencing manis tak bisa ngakan sepote kencing manis tak bisa ngakan sate arapa darah tinggi ya Allah rengko benteng tak pati banyak besen ternyata keng rasuk ke masuk mulolo ternyata sek jagung mayo sek tenggeng ngan morongki ben are sate keng tak nemu jong niku. Alhamdulillah. Allah rizki. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Ula bade sitong orang tentang nilpon ke sitong kiai. Masya Allah hebat sedekahnya wah luar biasa. Kamu bersombongan pelebur sampai nyumbang. Ingkir niki. Bade amal masjid nyumbang. Beramal jalan dibangun lagi semin nyombang jangan tos sedikit lebun mololo cerita tam kau bertengah lebar pak bila sudah pak urusan pak kompak setetanggan meleh semin yuk mecek lorong seni kan on iki nurki alhamdulillah ulah bodoh setong orang nelpon tak apa tesoki nih pak nelpon assalamualaikum waalaikumsalam ajunan kiai engki kiai anu banjir engki pak engki tak langkong kiai napa dan gula nyabak ubang dek karena mereka ni kapancin dengan tangkui bangunan masjid tu panjenengan. Alhamdulillah pak, alhamdulillah. Mereka apa pak? Punten gaya mun tak laku du malam. Masya Allah. Ya ada salah sani saya nelpon ternyata. Ada salah. Keng dan gula nyona doa nak gaya. Napa pak? Laku ni kaya operasi ya dan gula. Operasi besar-besaran kaya. Loh, siapa penyakit nama? Penyakit itu. Pak, mantan suksesa. Dia pun si gaya ini pak. Masya Allah, kaku nak kalau sepuluh nelpon boleh ternyata. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan gue lagi, engki pak, si beri ki, engki. Mereka sabar pesen pak, ki punten ki, muntak laku du malam ya. Bukan tu pun mak saya sabar. Dia ambil asongkor ternyata nangis. Alhamdulillah, alhamdulillah ki. Bah, kenapa pak mi nangis? Alhamdulillah ki. Dan gue burung saya operasi ki. Bah, mi burung pak, kurang periksa. Cek pon dokter penyakit lesobung ya. Ya Allah, PC kita sabar kerekening penyakit telah yangkap ya Allah Ta'ala ternyata luar biasa. Dau mardokum bisodakah anam benar berkapi umat dek penyakit berkapi lebar sodakah mun kering sodakah ternyata jangan dokter mulol ternyata sedekah alhamdulillah sedekah pak tambah orang ger Allah bodoh orang ini kiki bulu tak disoki nih bodoh orang soki ternyata soki gitu. Kak Din tak pernah ke dokter gitu. Kapan sakit langsung mulai beres gencaton. Itu kata tangga. Beres pak, beres pak. Hadis dau mardokum bisodah. Anam benar berkapi. Dek ke penyakitan berkapi kalau benar sodah. Sampian nyumpel ke madrasah. Sodah kena sampian. Sodah kena tunya sampian. Ngucak tunya. Kuntu sohirotan pakab bertani. Kau lari berin ke ini ke. Buat seket 300 keng gula sampai sampean makin iparaja gula de pak alam akhirat ke jangan sediakan sampean karo pak amin Allahumma amin Allahumma Masya Allah ngucak boleh sedekah sampean riberin ke tak nyaman tedung perena aja ke gula sampean report sinolong gula tak kok gula bedengala keng mun samangken sampean tedung penyaman gula saja ke sampean jangan sedekah pak alhamdulillah
mangkana as-shadaqah tasuddu sabiina baban minasu sombongan sadekana sampean nyumpet beung labeng petong polo kacubeueun taritaan. Alhamdulillah mangkana langkung sampean mun keluar sombongan berempa sombongan di madrasah 2 second 200 kamani keluar sampean malaikat isetin sampean tua Allahumma ti mumpikan khalapan gentein ya Allah kain to lampe ka menajunan malaikat satu cerita ipakon gentei bi malaikat matur ka Gusti kain mun sampean tak nyumpeng malaikat di kaceran adua Allahumma ti mumsikan telapan cerek itu ya Allah cerek itu ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tan sami mulja sebutin kain to montro anak tetiaring sae tadi niki anak pangaji anak pasekolah anak pamon tuh panyari ilmu masalah dunya norok bun jak ko beter jak ko be Allah sak jamin orang nyari ilmu ni teritan Allah cek rogi na teritan mun anak ipon duk ipamula keng karena alasan kurang biaya rogi ni teritan engki anak orang nyari ilmu Allah sak jamin reng bengkone karo ipasembang teritan ipagempang kula api datu ning anu teritan iki legend sabot jamin masalah jaminan reng nyari ilmu nih jamin bi Allah rizki orang nyari ilmu Allah pada teng diambil deng telecen teritan ngabeuda salah kong kiai leresongku kici orang nyari ilmu kita jamin bi Allah kiba kita jamin cek Rasulullah ni Pak hadis ni pon kiai cenah gula cibi uning buktena gitu nah apa Pak cenah gula anak kita muntuk kiai cenah gula lamun gedeng kiai aniat ate ya Allah abdina namun gedeng itu Gusti ika biaya anak ting lamun tuk ya Allah terus Pak Masya Allah ting lamun tuk ya kiriman pertama gitu ngalah hasil lebun gedeng itu ya terus pun ngirim ulen gedeng itu saya kirim lagi ulen gedeng terus sampai mahari muntuk ya keng sayang ting lamari muntuk pamatikan gedeng itu oh ini teritan ini kejaminan Allah ternyata luar biasa Pak beri segala penjuru alhamdulillah lah palibur sedekah amin Allahumma sampean andi anak sebelah akala sebelah sedekah Pak norok lemah ada tangning sekali ternyata tak teman ning cing lomba ngakan keropok ternyata ngakan keropok ning nomor 1 ya Allah sedekah amin Allahumma sedekah Pak palibur sedekah alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad Neretan sami mulja sebutin anak bila ampun saya kaulah ajuan benih kalau itunya sampai ke alam akhirat sampai non banyak orang mati kita ngibut dosa aja dosa Allah ta'ala teretan isek sabi Allah ilmu kubur Masya Allah ting abid isapora pa ambu isek sabi Allah yang katro titik kasih kiba aba ambu teh isek saya sapora tu pas yang katro bi Allah ke tempat setengki mator roh deng ika di maulai kentu abdina ya Allah cak abdin tau ni alaku macam cak abdin tau mi pasadi kelakuan macam itu ika maulai ama pola keng ta jorok ya Allah lakar din be penjia mun be enta alaku ka amal jia dia bistighfari walatika panyaporan an kakero si pahon liaga dia masyaallah ni ka anak cerita amin Allahumma makan anak itu dunia akhirat simpenan ikan di kaula ajunan sada ja alhamdulillah la Allahumma sholli ala Muhammad teritaan sami mulja pas terusah anak kangkui sae anak kangkui bagus jaga pas hera peringa anak kak dinto ninon pas hera kancana anan pancinengan jol bebas bu anak kak dinto pas hera kancana anil mar'ila tas'al wasal angkorinihi mun beda anak bagus tak usah tanya kibapan tak usah tanya kimbun tak usah sabali ke mun beda nak kana coba tak usah tanya kibapan tak usah tanya kimbun cukup sal angkorinihi cukup tanya ki siapa kancana siapa berenga
Mi lebur sekolah ya, mi lebur ngaji, mi terentem beri pondok, mi terentem sekolah, sapaan kancana bagus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sabora, mi nakal ya, mi tak pernah pondok ya, mi rang-rang si masuk ke madrasah, siapa kancana kenggelero, kancana naudzubil, sabora. Sampean ning tani kengkek putran sampean abeureung ben urang saya sampean urang tani keng putran sampean abeureung ben urang bagus alhamdulillah keng sabora mak boleh karo putran sampean maki putran kiai mun abeureung urang rosak iki abeureung urang mabuk teler mi teler kiai beurengah agak interan iki bareng luar biasa teritaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Teritaan sapi mau makan jaga bareng apa sangat menentukan bareng gak dintenon. Hadirin sebutan kaulah amul jaki tor pas terakhir pamator anak kento cek parlona duana panjenengan iki duana panjenengan bu bapak sangat Arab doa panak tiga doa cak madura pada non tahu saja Arab ya mau tahu cak Arab kor bener mau kita tahu mau tapel palo din cak madura boy ini tiga ngaku cak madura tanah ya Allah anak abdina pampa ya Allah lemah ya Allah tangi sakit non anak abdina lemah ya Allah abdina cak budu na guste ngaji Quran banyak salah ya Allah ibadah banyak lopot ya Allah keng dan gula abdina cek terona anak selema tero apalah Quran ya Allah tero ahli na ilmu na ajunan tero jadi ahli la ilaha illallah tero jadi ahli suargana sehingga nyelepen da ati dan gula ya Allah nyelepen da ati na masyarakat barokana al-fatihah baca Fatihah waladhdallin tambah boleh kadzalikal Fatihah baca boleh Fatihah mari waladhdallin tambah boleh summa kadzalikal Fatihah ben waktu usahane bu cek penting ngedoa doa silahul mu'min doa senjata na orang mau diandir gula ajulan doa tandi panapa non iki si gulis pada ajuran doa Allah senerema Allah janji Allah ud'uni istajib lakum minta kesengkok engkok senerema Allah innallaha la yukhliful mi'ad janji Allah tak bisa nyulayanin janji mas di tempat janji non janji Allah kok lagi lu doa gula bersahabat mas di terima sarang Allah amin Allahumma retan sami mulja sebutan kaulah amul jaki torbutan kaulah kalau buat sebab doa lebih-lebih laki bini pas pada doa lagi pas bareng bersedekah sekebai sombongan bagi ka orang randa bagi ka yang sepuh tak kubatir insyaallah lancar itrema sareng Allah amin Allahumma para teritaan sami mulja sangat malam ampun mantirin banyak manfaat taban barokana cuma saya cek kelupain iki reng tua kento benda telok iki walidul jasad ajsad walidur roh walidun nafas reng tua kento benda telok setong walidul jasad si alatinin roh reng tuana jasad reng tuana badan saya apa embu iki apa itu saya latih jasad nih mau sakit mak embu sing iba nomor 2 walidur roh orang tua saya latih roh nih saya tahu la ilaha illallah sabab badai walidur roh saya walidur roh guru saya tahu la ilaha illallah saya tahu istighfar saya tahu apa aja genteng bajeng sabab ku tahu halal tahu haram sabab ku tahu baca Quran sabab ku roh mangan ulama ada bu reng tua walidul jasad dan walidur roh lebih mulia walidur roh kenapa mun penyakit badan tak jadi sebab neraka badan ini sebab penyakit tak jadi sebab neraka punten mi masuk neraka kaki mo cepok pano punten mi masuk neraka kaki mat tepang punten mi masuk neraka din kecek punten
Mi masuk neraka kentoan punten. Tapi apakah kami masuk neraka? Lam naku minal musallin. Sengkok tak bejeng. Walam naku nut'imul miskin. Sengkok cerai. Penyakit roh. Ni ke guru si ala sini teritan. Iki makan si telok cek cangkolangin. Saya mak mbuk cek cangkolang. Ka guru cek cangkolang. Ka tua cek cangkolang. Kau ajunan tak bisa majer jasa si telok mereka. Kareng tua majer tak bisa teritan. Tak bisa. Tak usah ngandung, tak usah. Iki tak usah rembin, tak usah. Tak usah nyosona, tak usah. Tak langkong. Reng tua ni kemun soki anak norok sok. Iki reng tua andi rumah tingkat, anak tidung neng rumah tingkat. Reng tua andi motor, anak si tukang nyetir motor. Ini tak bisa majer tertangkan nih saus. Banyak anak soki rembun nangis. Iki anak andi rumah tingkat, embun di petedung dapur. Berat ada. Geni kalau tak bisa majer pak. Alhamdulillah. Maka cek sampai nyakein. Ka guru tak bisa majer. Iki tak bisa teritan. Memulia jasa, tak bisa jeleng molos. Iki mi kocak muljen guru tak langkong pak. Mun salah kareng tua banyak sinolong kan. Iki bi reng tua ibu tuana banyak si meja datang si waktuan pak. Apa? Arwah le rotangan le an beun pak. Munta isebora pada palang ben kore pak. Kedewang kore. Tidak tolong. Datang si alen. Pak, apa? Engkau cerita nak kakak si bestoro apa? Kok kan anan beun. Muntang kakak ibu sto pangkok nasi pada remah pak. Ka Allah ke masyarakat pada bunyak si mecik. Ada menjadi banyak si mecia penakan na banyak keng mun ke guru tekan mun salah siapa si mecia pak. Iki salah bi guru besto siapa si mesenga rombongan dateng aja bisa kiai tekan minta sebora kapan itu ngali bi kiai pahakan ceng labeng pas tak toral sekali ngocak rombongan gara-gara ring setore kok tak ketemu kiai ben kiai. Kok tak tepang gigi gara-gara nakal tak bisa matur teritan mun kiai maka beren ke kiai ke guru iki non ki alhamdulillah matua tak bisa majer gulu bana junan matua kento saya masalamat napso nih aduh mun tadi anan matua pada emak Arya iki abah kalau sebelah malam bertanya mana pada emak usaha jalan berseleber sebab andi anan matua kalau 11 tak nyaman beli ke deje mari beres. Alhamdulillah maka reng tua setelok luar biasa kau tak bisa mulai cece ben ajunan maka dia boleh kecuali taat takliman wahtiroma dek kau reng sepo alhamdulillah manjeren banyak manfaat ben barokana segitu langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan wa karama. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghaira dhalina wa la مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك من أطاعك من خلقك ونعادي بعداوتك من خلفك من خلقك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم بارك لنا في أنفسنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا ولا تضرهم ووفقهم بطاعتك ورزقنا برهم
وإحسانهم. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم سلمنا والمسلمين، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، واشف مرضانا وأمراض المسلمين، وقنا شر الظالمين، واجعلنا من الناجين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم صلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا استقهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.